Gucera gwa President William Ruto muthini wa kiumia giki ni kwamukiritwo ni aikari a Laikipia makiuga ni makumwamukira ni amu niwe mutongoria wa bururi. Atumwetereire wano kiarike miradi ira ambiriirie kana ira ambiriirio ni thirikari yake na thoko eno riu ndona ndirikiti ndi yoke aturikirie thoko no tumwetereire we no munene witu. Indi kuri uguo ni matetetie icera riri makiuga riaya gukorwo ota maria mangi anacera macera maya ni maratunogia o ndigwici mwaka ucio ungi ona kana ona ni uyu arari rumuruti arauga ni ahingura thoko na nyamu ingi nyingi hau ciatigire ciahingurwo. Barabara iria rigite kuringura haria Fifori barabara yo yakirwo kilomita 1 thaici contractor ni mathire macini ni ciathire so ona kuo gutiri kindu kiria augire ni egwaka barabara yo ati yekirwo kana yikitwo barabara yo yathire kilomita 1 na ikirugama so miguka gwake na ona kana ni eguka kana ndeguka ri ni ndikwa kuruta wira wakwa because at the end of the day gutiri kindu guona impact. Thoko-ini ananyukie ni kuo marakara makirireirie onjoria guku makiuga waki wa thoko eno ni woete ihinda iraya makiria ya uria eranire. Hiyo kutoka hiyo mwezi wa 5 mpaka saa hii ni mwaka imeisha. Hiyo kisoko iko vile tu. Vile tu alituambia. Sio sasa tufanye namna gani kutoka mwaka iliyopita mpaka saa hizi ni mwaka imeisha. Na alikuwa anasema alikuwa amesema usiku na mchana hiyo kitu ijenge. Lele aroka ri aroka gutwirira maheni no ekuri nitoe ona kundu kuingi athiete o maheni kumoke ambiriria no maheni. Koguo gutio twetereire haha no ni eke wega aturikirie atige maheni at least age kitu kidogo age mwihoko kidogo. Ririo kire thoko thiini atwirire thoko yo ni aria contractor mieri iri ni ukwerikite thaici turaria ri thoko yo kuma rire umire guku no ciuma ikiritwo iguru cia mabati na we are 1 year down the line so na tondu ni njiguite kundu kuingi kuria guku thothe akoretwo agithie ri ni thiini wa guka gwake ri ndi no ndu munene njetereire ona by the way njetereirio kuigua agitwira thoko ni kurika icoke ikare ihinda riria tutoi riu mamuritie kuhika kurikio gwa tabarira ici ta uria akoretwo akiranira. Tata tuelewe kitu anakuja kutuambia kwa sababu ile vitu alituambia yote hakuna kitu tunaona na hakuna kitu tunaona hapa na hakuna kitu tunajua mpaka saa hii hakuna kitu tunaona sisi. Ukweli wa mambo kama hapa Laikipia sisi hii tuko hakuna kitu tunaona hapa. Sasa hata kukuja kwake hata akuja asipokuja hatuoni maana. Ndagoke gutwirira ni egwika ndagoke gutwirira abangite ndagoke gutwirira atengete ithuĩ turenda ndagiuke na aria keihingie iria eranĩire tondu ni nyingi na ni njiganu. Imwe cia tabarira iria atanyitwo kuruguria ni waki wa nyumba cia raithi tauni-ini ya Nyahururu na kuruguria ikereka ria keri ria nyumba tauni-ini ya Nanyukie. Githui wa Wairimu, Laikipia.